ang tipra mo tani borong ni samung tangman nungay belanya tong tukzaka. Actually ang tesis kang kanyan tong mani ang kabang mano Facebook social media ro nukha je tipra mo tharo Delhi no salpe kan ke je ichini lockdown je situation hamya je chuamani kurisha borong ke tamma ke chinya phasingo kisha amti hai je mairong rong muti hai rok panan rok sa problem tong kabang kai ke asuk ani amti hai borok sini jabu kre ke ang tini mia pro ko anro sopai kamane ke ang belenyo khatong thojak je dipramothani site dikhe ang mane distribute khanya musu je digi phasingo je chin borok je kurisha borok tong mane je lockdown je masia manoya rok tong mane at least ang borok no daily cari tong mia at least 2-3 din ni bagai phano bo at least kisapon bagai help tholongano ke ang nayano ibuani first time tini ang distribute khanye dipramothani yaktoi ke tini chung skang naine lene biang phiang thangene chung baglane ke asung sanam sugo My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working. Chini je corona virus ni tabuk je problem chole tong mani situation je lockdown borok rok jutsa ka sapai ja ke dukan rok joto plus khaise joto manai rok tabuk kita chini je kurisha borok je problem chole tong mani heka ka mo social media nu kha je chin borok yang chobalai mani heke abon no kunya bo ani site je sukara mansak ang chobana ni bagai tabuk yapri seka ke tini first ang distribute khanye ini mairong ke 3 kuintal ke te alu ke 1 kuintal ke te saban rune ko 100 family so Still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off.